sengo kwerera asenchira yobwagale konto guchaka kegima omwanchu muliya ni otuguchakira county ya Nyamira abwa sengo kamanyi buna litukolera ni go mugavana bwe county yo Amos Nyaribo aumerana na ba MCA asebatwara egeikaro ase entunde entangani chingaki aerera na raiba go chigwikirani ase county yo konde nigo akwanera anene mono amagendero na baigo chira banyataka bakoli go chia ase abananchi go chia ko bakorera emirimo ase emiaka eribosio konde kichingaki ali gukwana na ba MCA nigo ali eirabuna na chikoneki onyara ko bagakorwani obokurumi ase county yo rinde ko eneki buna county yo ngogenderere bosio konde omurikito job maangi natalia chinsemecho na gotwaliganiria oroboti rwa senchira iyo bwagale omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo naigora obojia ebunge ye county ya Nyamira asakwanira egati amangana ligetigo ikerania. It's my honor and pleasure to declare the first session of the third county assembly officially open. Nateba eganga ya yenene no gotwara oboteneneli obuya komenta obotenenku bwe county chigasi na gokora emeremo batabwati bwanterere bonde bonsi. My plan will be anchored on 3 pillars, yani amaila tatu. Namely, number 1, good governance and accountability. Inclusivity. Number 3, wealth and job creation. Omugavana bwe county ya Nyamira narwa eira gosira emiswada buneyo boteneneli bwe chibesa obotenu na gosira abale no bale mana batali kwenyara. Siko bili mingi ya generally kupanua uchumi. Iko pili ambao ita-establish Nyamira Investment Corporation. Tunataka to set up a corporation ya kusaidia investment kuenezwa. Kwa hivyo iko njiani na itafika assembly karibuni. Ase arwa eira korwania obokurumi na koenekya buna chibesa chie county chateneneirwe asenchera endonge. Manifesto nimesema nitakuwa na loan ya watu wa biashara wale wadogo kuanzia mama mboga, bodaboda na vijana ambao wanataka kufanya online jobs. Nataka kuwasaidia kuwatrain na kuwapea loan ya computer. Facility Improvement Fund. Facility Improvement Fund ni kusema ile pesa imechukuliwa kwa hospitali kama Keroka itumike kwa Keroka hiyo hospitali kwanza kabla ijakuja kwa county yetu kuanza kutumika kwa kazi nyingine. Omuspika bwe county Nyamira Enoch Okero narwa eira gokora emeremo ne chinsemo chionsi chie serikali. We have demonstrated that we as the county assembly and the county executive, we are ready to work together and deliver to the people of Nyamira. Devolution came and the drafters had an idea on where they wanted our country to be. Magayo mugavana bwe county Nyamira koigora ebunge ye county Nyamira asoboya bono ekebarua ekenene nogo bakolera abamenyi be county Nyamira emeremo na goikirania chira balierete. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi gotigana nayo mwanchu muliani